Petak. O zavetu istini, lepoti i umetnosti i prozorljivosti Isidore Sekulić. Isidora Sekulić je bila najneobičniji, običan čovjek. I usudio bi se da kažem ovdje u centru hrama, gde se ona molila, da je ona večna igumanija srpske kulture. Naučni progres na sve strane, a odnosi među ljudima od same podozrivosti, prezira i zla. Vertikalne gluposti rastu, bombe su svugde spremne, a idu priče o zonama neutralnosti, o zonama neatomskim, čak o zonama popuštanja. Plavi plamen, posveta Isidori Sekulić. U petak u 18:55. Prvi program RTV-a.